TikTok nuko ari byiza tiwo kwemerwa ndindi Imana nuwabwiwe se cyangwa ni wabivuze Unga gusiga unga navuze ngo ko ndabwira umuntu unga ngusige ndi ngakirekera unga igihe waheremana igihe waheresha wewe kuzibimenyesha yarazureke reka maji rekera aho ngaho igihe waheresha urabona ari asikaisha igihe waheresha iki kibazo ndiwo rureka gusiga ayuwe aracari yensha tarakora gicha kujiho n'amazi yewe yensha tarakora oya amazi yakuye aya mazi ari mu biganza zawe nimumbwire niki yego TikTok ngori yatishishije Daudi ibuye aye ndagusiza we ngori yishe Daudi ayi ndagusiza sigori yatumye dukubiswe n'ibyaka gwiki wabajije gute man kubera TikTok ako gagica karakora amakosa yabaje kera nabyumvishe karabaje gusiga turaziga wasubije se jewe ndi wasubije wose basigana yasinze oya natsinzwe ariko nawe tubasubije nese uransiga no nayo usubiza kera numvika yasubije nama mbera mu gusiga nese igisubiza iyo gisubiza Dawidi Ego twagiye ngaho ni uvuga ngo Dawidi yicishije Goliath wavuze ngo Goliath yicishije Dawidi iyi ni Intwari RTV1 radio yanyu televiziyo yanyu turabakunda cyane Intwari RTV1 turabaramukije aho muherereye tubifuriza ibihe byiza kugira ngo mukomeze mugubwe neza abafite ibibazo bihangane kandi abari mu bisubizo nabo bishime baririmbe batere hejuru kuko taciza umuntu yabona kitavuye mu kiganza c'Imana rero reka tubashimire mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi mudukunda abakoze subscribe abandika ama comment abasharing ibiganiro byacu turabazi abakunzi bacu tubaha agaciro cyane rero aba bagabo muramenyere kuri screen cyangwa se muri frame za kamera yacu n'ubundi ni Rubibi Olivier ndetse na Nshizirungu Yves umwe akaba umuririmbyi undi umucuranzi na channel zabo ngire ngo murazizi Papa Esquire na Papa MMD official yes bafite amazina yenda kugora mukuntu ariko nayo ngayo rero ndabasaba gukoresha ijwi energy mugire energy kabisa kugira ngo tubashe gushorerana neza energy twariye twamuwe cyayi n'ibiryo asandi uyu munsi turakora aga challenge numva kera natangiye guseka nakaye yewe aga challenge tugiye gukora ni ibintu byoroshye byo muri Bibiliya byo muri Bibiliya ndababaza ibintu n'abantu byo muri Bibiliya ntaco bitwaye yego rero bisaba ubwenge uretse ko atari na bwinshi simpambona ko biza kugorana cyane aha umuntu uzoza utsinda azoza asiga ifu uwatsinzwe hano dufite isahani ifu nimutsindwa mwembi intervention yanje ndayikora cyangwa mwembi musigane ndaco bitwaye sawa turasigana twahita dusigana twatsinze kandi muzi ico bita TikTok ta bintu byo kujijinganya ufata umwanya utekereza amasegonda tayo ayo ni segonda 0 kabura subije sawa TikTok sivyo amasegonda wa sawa icambere ninde tugiye gusiga ifu ninde ugiye gutsindwa mwembi ni Rubibi ni gutsindwa sawa ndapfuye nono ko muribuka ko ari TikTok sawa ninde wamize urufi yona namusize mwembi mugiye gusigana ujya okay namutanze niko namutanze yona yamize urufi
musigane nshizirungu nahazi niko papa kubera ko kera ukuri gute man ukuri gute yewe uko ndari nabitekereje ni TikTok ariko wewe lipstick kare uri ikibazo kamera kamera ninda mizurufi uzikonyoje ba no dukoze itangaza ndaheze kabisa sawa twagiye iyi ni challenge yewe kuzanye ibibazo bikomeye muri ubuzima ni TikTok biroroshe ni kinari mfite imbere n'inyuma kiri trick oya sawa koza nibindi bisa twagiye niki kintu gikomeye Noah azwiho yubatse ingufu nenda utsinze ntawutsinzwe nako congratulations ninde mwami wagize ibibazo inshuti ze zimuvaho kugeza n'umugore wamuvuyeho yo se yari umwami icyo ni ikibazo yo ntabwo yari umwami uyu nguyu subiza umwami wagize ibibazo nta wagize ibibazo nta mwami wagize Nshizirungu yafashwe papa yo undi yari umwami Tirabuke mali niwe mugeri w'intama zizi yanje gica afite n'umujinya niko karansigira nk'umujinya oya itamujinya umujinya wayo abantu babwire hano bisaba ubwenge bisaba ubwenge sha njye nahise mbivumbura nabivumbuye sha oya ni ukuvuga ngo nasubije nzi ko gica yagize ibibazo gica nde ubagiye we mungu w'abana yo ariko noneho gusa sinatekereje ko atari umwana nta kibazo wabishoboye kuriya ngo ni yo gusa yari umwami kagiye aho ninde mugabo action ndakiretse urakiretse ndakiretse twagiye ninde muntu wihakanye Yesu inshuro 4 Petero tawe Nitako yatanze nawe yari yavuze oya nawe yari yavuze Petero bitekereje ba Petero kwa mwaka yitoro 3 yakoja Nugorokazi oya tusigane mwembi ayo twati dokyo bibane cyangwa cyo cyatsinzwe ubutori cyatsinzwe cyane cyo cyakibaza yewe nicyo cyavuze mbere hunga kwereke nego hindukira kuri kamera kureba ure kundusa ayo ako ubundi mwebwe ako mari Steve mukoresha ubwenge bana sasa nicyo cyatuvanga kandi kwa kwa TikTok kura kugubuka gutyo gabuka utagibagiza ganda gusiga naje usige papa wari wansize naya gusize se wari wansize ndagusize sindagusiga kuzuru papa reka musige kijaranzokoje niko muri tayari kandi duhana gute turi tayari ninde ugiye gutsindwa none ni ruyu watsinda niwe watsinzwe nabisha niko ako ngoyo urasekeje bacu bavuga je mbani dondaho kunda ariko ntabwo kuratsinda kubera ko bavuze TikTok ni TikTok man ni TikTok ugomba kuvuga bavuze TikTok ndavuga ngo Petero zemu yakayituze nyine we vuga TikTok uvuge ngo ya cyangwa uvuge sawa twagiye Zaburi nimumbwira abagabo babiri muri benshi banditse igitabo cya Zaburi cyazaburi
muri benshi babiri ni benshi bacanditse uzibura mumbwira abantu babiri Mose Vubundi sha kwa utegereza sawa wakabiri ninde ni Jenzi Daudius ni Mose na David Shizirungamenya amavuta Shizirungamenya amavuta Nukuvuga ngo bavuze Mose nawe yavuze Dawudi ninde watsinze atsinzwe ifiri irakora akazi kubera ninde mbabwira amakuru yo Zaburi yanditswe na Dawudi yanditswe na Mose yanditswe na bene Kora yanditswe n'abazafu we wavuze abantu babiri ariko no mwebwe mwavuze babiri muri benshi mwebwe mwavuze umwe wowe agomba kuvuga babiri undi akavuga babiri ariko avuze David naringe no kumuvuga sawa akonga ko tolerance wowe tutorere nta tolerance sawa mwatsinzwe nta tolerance Shiziro ngutahagira uzi ko usize kuzurira sawa ayo yewe kame twagi TikTok TikTok nibyo ntakibazo Samuel yabaye umwami wa kangahe wa Israel Samuel yabaye umwami wa Israel wa kangahe umwami wa mbere wa Israel ntanizo Fabjose Nandi tugira gute niyo mwami wa mbere ndasetse bacu Samuel ntigeze aba umwami ariko je nabiketse Shiziro ngo nasigire umukozi w'Imana Ruhi niko baba hunga twagiye usubiza wa mbere arasiga utasubije ninde mwami wa mbere wa Israel Fara ngo Farao ni umunyafrika Farao ni umunyagiputa sawa twatsinzwe twese no nimusigane neza twese mureke imikino musigane ni twese mwatsinzwe nose umwami wa mbere Dawudi yasimbuye nde Sawuli yasimbuye Sawuli uzi ko Sawuli yari Sawuli inshuti yiwe Yonatani musigane Dai wewe ukore gitangaza ndakwica ndakumara reka gusige tafadhali jamaa ninde wanditse urwandiko TikTok sawa rumwe amajambo avuga ngo cyatumye ngusiga ikereti no kugira ngo utunganye ni Pawulo arashoboye none so kwa mutungo kandi namutanze namutanze yego arundi navuze ni Pawulo si TikTok ariko nyine nagutanze ese nyine wa mugani namutanze siga umuntu agusiga sha uragira umwana tatakugira imbabazi se tambabazi kugira naho tukiri TikTok seko yandikiye ndi yandikiye Timotheo yandikiye da kera natsinzwe watsinzwe nimusigane yandikiye Tito ayo narige kuvuga Tito wala nje narige kuvuga Tito ngo yandikiye Timotheo funga kora mubwira Virgile oyagira point d'interrogation agize question mark ako ndabaye birewe wala nje kuvuga Tito wala ndio kunyuza ngoda kuyoza sinije kuyobe twagiye Moses amaze gupfa Mose ninde wamusimbuye TikTok Yoshua na Caleb time sure yatsinzwe nawe yatsinzwe wone inyongezo ko ni Yoshua Caleb usarimu ngaho siga mwene data ndagusiga watsinzwe oyo reka gusiga
Kubera ko yavuze Mukayoshua. Turamubabariye. Ubwo yavuze Mukayoshua. Yavuze Yoshua. Yongeraho ko rero ndi ngombwa cyane ariko. Hunga. Igirayo. Ahubwo ja. Igirayo. Nawe cyo cyatsinzwe. Naco ndagisiga. Nawe yatsinzwe kuko TikTok ga yavuze babiri. Sawa twagiye. Umwami wa Siriya. Yego. Amaze kurekura abana ba Isiraheli. Ingabo ze zaramukurikiye zirohama muri nyanja. Ta mwami tagaru umwami wa Siriya wabarekuye. Ni agiputasha. Farao wabarekuye. Onkora kupezo wanyu. Sawa ni Farao. Nakiretse mu kibanze kike bora cacicitse kwa uceceka. Ni Farao. Nange negusubiza. Umve. Nuko narimbize. Ni Farao. Nari. None se umwami wa Siriya nibo warekuye yagenze Sawa twagiye. Urasekeje. TikTok. Ni kihe gitabo cya mbere cy'isezerano rishya? Cy'isezerano rishya? Matayo. Rubi nasigwe. Matayo. Aracha uchibaza. Ni Matayo? Atabansiza ari ni Matayo. Atagusigarike. Waruzi bari Habakuki. Habakuki. Man uranyishe man. Iyi futi nije ishiriyeho yose. Iwe karamasha Matayo. Okay. Hano turamenya umuntu utazusenga cyane. Hano turamenya umunyacana. Gica karamasha Matayo. None se tujye gusha Mata watsinzwe. Yego twagiye. Hano urasubiza yego hoye. Yego? Abeli yishe Kayini. Mwatinze. Mwatinze abana. Ni TikTok. None ndari kuntu TikTok bizemera. Mara gusubiza Ukabona gutekereza. Kuratekereza iki? Tanganya gutekereza. Ntabwo dutekereza. Dutekereza nyuma yo gusubiza. Ikibazo. Siko? Ako kabazo karisa. Sinabiteguye. Kandi byarage vuba ngo yego. Yarage vuba ngo yego. Twagiye. Mana waranshutse ndashukika. Ndinde. Umuhanuzi wabwiye Imana ngo waranshutse ndashukika. Ni mugume mukore mu ifu. Ninde wa? Yitwa Yeremiya data. Imana yamutumye kuja kuburira. Kuburira Abisirayeli. Aragenda ashikara kubitwa cyane. Baramudiyagura. Abwira Imana ngo waranshutse naje ndashukika. Reka naje kudiyega. Lipstick. Lipstick isha. Tukende kuba bwiza. Twagiye. Ko ndabwira umuntu. Sawa? TikTok. Nukora ibyiza tiwo kwemerwa ndindi Imana. Nuwabwiwe se cyangwa ni wabivuze? Niyo gusiga. Unga. Navuze ngo ko ndabwira umuntu. Unga ngusige. Ndi. Kabajirekera unga. Igihe waheremana. Igihe waheresha. Wewe kuzibimisha. Yazureke. Reka maji. Rekera unga. Igihe waheresha. Urabona ari asikaisha. Igihe waheresha. Iki kibazo ndi urureka gusiga. Ayiwe. Aracari yensha tarakora. Gicha kurireho n'amazi yewe. Yensha tarakora. Oya amazi yakuye. Aya mazi. Hari mu biganza zawe. Nicuya. Ni kazi gicuya cyawe. No ndi warebe. Umva. Nishaka kiri kuzurujaja. Hari umuntu ngiye kubwira. Twagiye kandi ubwo ko ndabakopeza. TikTok. Murangira ngo ninde mbwiye. Nije murinzi umuvandimwe waje. Kai ni Kai.
Haraziri. Uri indimi ni kaini. Ni kaini. Usubira ikibazo. Ni kaini. Navuze ngo nije murinzi umurambira ngo navuge ngo hari umuntu ngiye kubwira. Uwo muntu ngiye kubwira ni siko nababwiye. Ni Imana. Siwe ngo gusiga. Turakomeza turabona. Nawe kamusiga nawe uramusiga. Nawe gateka koze nawe gateka. Oya. Sawa. Wowe usubije ko ari Kayini. Kandi Kayini yazabwira Imana. Nawe juwe yazabwira. Nje nagize ngo oya aho ngaho jewe uramtutorera. Aho ngaho ko jewe. Kandi cyagice cyagice. Cyagice tunone nico cyakora. Kosa ryo kuvuga none. Unavuga nabi. Ayo unga. Ndeka kukubanza sha. Ndakubanza. Mubanze. Isha kurabanza bamara ubwo ukanagira. Cyakarasha amata sindazi. Yola. Bagise kasiga n'ubwanwa. TikTok. Niko siga n'ubwanwa. TikTok. Ntangire pati. Nimbaza ngo ndinde. Nije wavuze. Nimbaza ngo ninde. Nuwo nabwiye. Kumvikanye? Yego. Ndinde. Mu yandi magambo nje uri kuvuga. Ninde. Mu yandi magambo ninde uri kubwirwa. Wabwiye. Sawa? TikTok. Sinkwiriye no gufungura imishumi y'ibirato vye ndinde. TikTok gera watsinzwe kai. TikTok. Seconda statu. Sinkwiriye no gufungura Imishumi y'ibirato vye. Ni Yohana Umubatiza. Sawa. Imfura yacu. Ni bakunsigira. Aho wahereye rekera Dore kakunguta ifu yani. Isha wowe usiga kumenyo ufite icuya. Afite icuya kumenyo. Afite icuya kumenyo. Man, kura siga ngo asiga amavuta man. Nta mavuta nyine. Mese ifuti yabaye amavuta. Sindurambo. Gira gucya reba harahije. Reba harahije kamera kuri. Mama we. Sha. No, uzukunza wabaye. Ni wajira wabaye mask. TikTok twagiye. Kimeze cha kindi. Kimeze cha kindi. Sicho. Iki gisubizo murasubiza yego cyangwa hoya. Yego cyangwa hoya? Yego. Rusi. Ni nyina w'umwami Dawudi. Oya. Natsinze. Umwanya wo gutekereza papa. Umwanya wo gutekereza. Umwanya wo gutekereza isha. Bakuntumye. Yego. Akako kagomba kuba kagufi. Dufise zo mazi. Yo impuzu zugifi. Hari ifi iri ku ruhande. Cyangwa kabiri namara kwiteka mu mashaka kuri ruzikiya. Lukse. Izo ndagara rubanzu numara gutanga amashu ukureho amashu ku ruhande uyashire mu gasane ku ruhande utavanzemo izo ndagara. Sibyo? Sindiyo. TikTok. 8, 9, 10. Murahitamo. 8, 9, 10. Yego. 8, 9 cyangwa 9 cyangwa 10. Cyangwa hoya. Siko? Urumvishe? Ngiye kubaza rero. 8, 9, 10 cyangwa hoya. Muri iyo minsi ko ari 3 mvuze. Hagati y'8, hagati y'9, hagati y'10. TikTok, sawa? Harimo iminsi
Imana yakoresheje irema isi, irema n'ibintu byose. Oya. Naje nari naje ko ntaritegereje. Sa mwatsinze. Sawa? Ewe ndumva ibibazo byanashize. Twagiye. Asigaye ibibazo bingahe? Kabitatu. Kabingahe? Nimumbwire. Niki? Yego? Tic-tac. Ngori yatishishije Dawudi. Ibuye. Aye. Ndagusiza we. Goliath yice Dawidi. Aye. Ndagusiza. Si Goliath. Wice Dawidi. Siko wabajije. Dukubiswe n'ibyaka. Gwiki. Wabajije gute man? Ukogaze kubera TikTok. Avuga gica karakora amakosa. Oya. Yabajije Karabana gusiga turaziga wasubije se. Jewe. Ndi wasubije. Wose basigana yasinze. Oya natsinzwe ariko nawe utiwasubije. Nusura nsiga. No nayo usubiza kana numvika yasubije nama mbera mu gusiga. Resi gisubiza. Iyo gisubiza. Dawidi. Ego twagiye ngaho ni Uvuga ngo Dawidi yicishije Goliath. Wavuze ngo Goliath yicishije Dawidi. Mana we. Uko nyine ushigike Goliath. Oya iyo simushigikiye. sawa None nindusiga. iyi round sawa nimureke gusiga Gicati kiyasubije ari nasubije nabi. Wasubije nabi Nawe iyi round ni mutsindwa murasigana none nageza aho ko ndabarira siko hari umubiri wose warangiye. Nego kagiye dore yafu wansize ndayisiga no muzuru ari ikibazo noneho ndagusiga mu ijosi reka manje nta josi ririmo ni mu maso gusa reka ndihishe ndangira weta reka ndihishe cyangwa usige mu mutwe oya yimaje mu mutwe mu mutwe yarirusha sawa ndi umuhanuzi siko TikTok naraye mu rwobo rw'intare Daniel Rubi uri he arantanze nana kunsigira buke gusa uvuga buke gacha gice kigasiga mana we mana buke gusa magitiri wazitasha kandi bakubwiye dusigaje iminota 4 tugiye gusoza allo siko ako nagusize wo ijoke ariko none ubunduza none ya yindi yari yafashe kwage TikTok ndinde sawa Mkunyumva iyi ntare yazaga narayishwanyaguzaga Dawudi namutanze oya yi namutanze ni TikTok tibavuze ko ari TikTok no gutekereza se asigaye iminota 2 urampo ruhande ikibazo umwe kurasiga no kumyenda ndagusiga hose nyine none dore jewe ni igice cakangahe TikTok dore wagiye yambaye mask yuko niko TikTok ni igice cakangahe cyo mu baheburayo yego kivuga ngo dore ndaza vonzanye n'ingororano ntabwo ariho avuga ni he sinzi igitabo ariko ntabwo ariho sibyo sawa ntabwo ariho namutsinze ako guceceka si igisubizo namutsinze kuko niumbwira se nta tolerance irimo ntabwo ari umbwira nta tolerance irimo ndahaguruka nta tolerance aho rero usiga sinabikoze Steve urasiga sinabikoze wabishoboye ngaho nimba namushoboye ga isura yose wayisiga nimba nabishoboye ndagusiga isura yose wagize ifu aho rekera gutya ndagusiga rekera gutya reka ndagusiga wababariye kabiri wababariye tolerance nyama na Yesu yagize imbabazi yigeze ambabarira ntabwo yigeze ambabarira gira gutya gusiga ahubwo hano hirya hatagezweho rekera gutya mana ntagusiga icanyuma
Sawa twumvikanye? Aho. Cyanyuma. Kandi nta usiga undi. Iyi ni bonus. Ni bonus. Ariko TikTok. Siko? Utsinda turamukubitira amashi. Siko bimeze? None akarashize rungu yatsinzwe. Yes amaze gupfa. Ni ku isaha ya kangahe? Haba abwira kabiri n'umushitsi. 9. Ngo secenda. Wallahi nari gitegereje. Ngo secenda no kuvuga. No muntu secenda. Gice yatsinzwe sha. Azanija. Komera amashi. Azanija. Yakomeni ni jewe. Rubi agutanze. Koma mashini. Wallahi naje nani. Ko nyine waruyize ariko ntiwandaze. Koma mashi. Koma mashi ni komera mashi. Komera mashi sha. Na yakonyesha. Yakome neza. Asante. Urakoma kabiri. Koma cyane ukamugira ujye. Cyakundi ibyubahiro. Ndabashimiye. Asante. Nani ya minota 30 irashize. Reka mbashimire cyane. Mwita Yves na Olivier. Abantu bakomeza bakurikire no ku macano yabo. Yego. By'umwihariko no ku channel zacu. Aka gakino tugakinye ari isomo cyane ku bantu kugira ngo basome Bibiliya cyane. Ariko by'umwihariko no kwishima. Nabyo ni ngombwa. Abantu bagomba kugira umwanya wo kwishimisha mu by'ukuri kandi hari ibyishimo byiza n'ibyishimo bibi. Umuntu atagiye mu kabare ngo anywe amayoga aje gusambana agire gute mu by'ukuri uyu mukino urejeje muri Bibiliya. Uhore wishimye kugira ngo iminsi yawe irusheho kwiyongera. Ariko cyane bazavuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo iminsi yawe ariko nagusize wasibye nagusize lipstick dot ya indi y'abakobwa y'umweru no gica niyo wazanye intuza y'umweru abakobwa bagira umutuku n'umukara ndagutegereje ariko y'umweru mugambe niwe nyibonye abakuru bacu umugani ngo wambaye kirezi ndazamenya ko cera uko ari ureba zimbamenya arutaho umenye uko hasa kazare babo zobireba muri kamera nzobireba mu kiganiro. Asante cyane ndabashimiye bavandimwe kuri gahunda dukoze n'abadukurikiye abishimye keep it up niba rutishimye rwose yihangane kandi atubwire impamvu kugira ngo tumenye icyo tubwire impamvu nimba tuzoreka amavuga takundi ni mwisi rero igemu tuzongera tuyisubiremo ciao